Kwape, edo di teleduch, isiriamun, kanu akira ne kamanara kedelo adu aratau, edo ti doko anakesi, ainebe, etamtos kesda, anapiti gwengun lwe chaete, lumame nan kinete chetunga buinikin, baleras keslo adu aratau. Egena pelo itoji etekwi bala kapitungalu, edwala kita oroso. Akipole tambalangon, mamere ponelu, sakintora inapa nisungon, lo yara pita koniko, dede unikonye, bonane, dingata rikonye bon. Itodun telingini bonebe mamjira tungana lo irala bait konya jesi yam tula bait do to sama tambalangon etakane pone libusa kintorioni ke konai anga pita tambalangon nya ta klemba lo nasi suriam ne mukono kini pone ngon epone busa kintorana pitine singa siyani bonebe ira piti yakoniko ne wotakane kona reta kere akepolo areja si au sioko dangunu ne weni kinongunu ipero je doko kini toma pone ngone beto nya sakonai ai ngap do vara man pero je do lakin uso de gwe kitoke perikoni ne e pone ngone nya sebusa kinto konai eto sama tambala ngoni konye mere muko renyo akonye emuko kona kude de uni konye bon era ngini bolen toria ki atagali kinet mam tagal kina nangoro le pon jola kintele kwesi anapiti ngesi ngopongon mamni busa kinta bela jobo statakan inera bobo ke de TV is abala district kadi ebe ekotoda imiskitin luipu I search I tolota shoman na idua lu didi lu da jase si shakira no ikamtos nuka ala adumunta nge message le bala bonebe o gya security no ya nyech e madrasas kada isomero ngulishana kinara Quran akepolo eja kulia automabala neni ngeseja ashana kinona ishana kinona bo across ni kamunta al-shabab arabo ekwene ngitunge pon la duono bomun konya lipita ngata mala bonebe inapa kino sibelesi ya mula geo nungu miskini kesa konai asama na pena ngona hito dolo ne doli apa kengin so ije ni mwangi ngun itakani kisijache awamito ngobala yongo kwa pe district teso mamngabuna around responsible Deluxe Emi Alamu TV East Soroti.